Gbavinu peno gonu matin live TV honton mimi ku doli ewenu mimbi mimando dagbe anu ejero to le yo ganton hodo ajina ku keli wejeke lanje landi hoji bomiwa bomina nule tondo fongbe me hotale dedie miato intoro benjire gbo je hwenu ewe vimi ton le ye ko bi hwenu mi de tin do iwe ma khomen kaka bonu khoyo fo le yo file yo ero mono le no su podo kha mi ton le me khwe gbe bono soro no fide iwe ya e ka ro gbo je hwenu le we yan azote te we ka si ho wa bo dalo victor finon ne ka si ho zan gbo je hwenu me ton gbon adio mi ma do nu apa mo ko to hwe ma do gbe nu mi miatun domaine jile Nathalie honvo yepe eyediyan yowo to do ntun men gbata glome bo de nton bo so do aloran lonu bo se ja teji bo blo ezon bo ntun do me kwe da ho yowo to tan yo so ntun da ho de lobodo ono yo honio eromi sido mi kan ho bi ele vini gbe ali enu we ntun ene onde yo mina se nje me chire nu wa yesin o hwenu ho de vodo mi si bo mina so lo gona me chire mi milekudo wemesia ena chendo poropo mitonle hoilo jiwe minambe sinu mi we do azo kweleti bo je we do sena sinta kumero to miton enfi bendo menjire we no so mi time temele to ero to miton enfi yo e ita fo seneji ro funu gbeta kenton hiraton yin ogbanukun ene e dondo ahiyolo ahosu ton lobozon me o bonu mon koton zon lobo e je we do o horo gbasa do sena sin o azo kuyowo mi ato intro menjire no horo di fune di me ahibe yo yo e yin liasun ko mi dogudo wa yeton sin zanton wene ko gbe eyin o ARMP kon enion e non si hodon do alimon koton we e bando boka pon alienu wezon boy yo we se na sin khoyo doing boka pon ka mo do menjire o gbe ta ken e minando yo le na igben di o ai dosun e mi dogudo wa yesin zanton enen go gbe yo kon e don pe nu kundo ali enion to mi fier e zone do o 5 carton yin o gbanu kun enen be eyin sen numéro 2020-26 bo eyin zo son sin kwe aizendi eton boka dondo o akhiro yolo sin khoro to miton fi wo sena kwe zonde bo yolo akhiro liason e kwe mi dogu do ton sin azanton wene go gbe bo e mono menjire o kwe edo o sena we de temeteme do akhilian e yolo be do lo we mako de le do so mi sin ye kan bo enan ye me no to pon la vie abi to pon la de le bo azo nu sena sin ye kameon e jejoro pele pon an nu mon koton e do kwe sena yo o hon ARMP yo e de tosena do menjele e kunta fo saint mon coton di o pele ko mi se ho mon coton mi to entro menjele conton mi lo mo mi kuna weseo minado hore vodo mi no fino do menjele biren vi minado noi Nathalie honvo yepe e dion yo to do ntwin onton do men e non yolodo chevalier de l'ordre des arts et des lettres yo e we solo do o no yo e ne mo mi de ne e we du le mon coton e ti me pon do menjele nugbo e o welele nu e mi honu pon mi jai do fidele lo podo jidi de po mi te bo fansonu bo dogan kaka bo e hometiyon mi waro ajo mon coton ye me le do mi teme le yo yewe yin ton lo no mon coton do imon no e horo de fene yo mi hun kaka bo ino yo kon bo kan hobi do menjele ajo enion e to e bo ajo e horo de fene de meilleur chevalier de l'ordre des arts et des lettres yo e an jodi bo e do ton eni we hlo do menjele anon gbata glo mono de nu ton anon lanu anon blo manen vle bo non soda teji bo ta glo me akono pon bo non to la we bo no e won yo ino aso no de chledi ndo menjele njo no e bo e do bledo bo kono nanu yeme bo de me do aliji ye tone mi do mi moenen no yo ti me do menjele aliyo e linde su titengbe menji do e yo me de mi aro nu ko ele yo e kun fabo fa gbere po mi porovo donc pe me de su titengbe de yo vi jole e mi lobodo be azo mon coton e mi jai do fidele mi client fo do fidele mi ka dogan kaka tu o mi le yo e no ado e o ma jo hodo gbere po ma jo azo do pekanderun olibonan fankandeu de blogman de yin la do nu kon ido ebo e na nan de sin ho ine le mele no di do nu emi we yo e na kon pipa emi bonan jide mi bo mi fanso no bo dogan kaka ti o bo e home diyan mi ado fin do azo diyan mi de o diyan le ekun odin le ekun kwe we ho do men do mon koton diyan e koro kwe ko bledo po lo metan
ma teme emi unrai no emi blo bo so rate di o mele pon e we ajo elo e mo mi din bo yo foto so lo bo ado emi deji ajo elo mi mo to lo yo e vivi no emi bo emi konu mi ka mo no menjele no kiko eni ogudu o e ro ve e monu kwe na mi de sin alene de jin do e do ni blower sin ton e no amogbero po de ji no mo nkan ton e kle po ndo mejire do gudo finio azo e wa de yo e do tuntun no mewe mi dogbe mede e si huno po khami bona me akon pambo mi si hudu ajo e lo e kle po ndo mejile mi na gbe kando azo no brando nu kon ideji wajo 33 de vo e na wa beneto mi ton sin nu e do nu kon iwe kedene minado gboje wenu sin azo e fi mi tan le si ho ai honu mi din do e ko yo ma ho me kaka obi ogboje wenu mi tan le jenwe yan e no je gberuji e omo do tiyan fi to fi no le yo le hin na ju mi do tin e no je awe keji alo lo kan gbeji awanu mene la ai hun e pe to ko awon ko ne mo je ka si huno gbon gboje wenu mi tan ntete e no iwe ma ho me ka bi ogboje wenu azo tete ka si wa ne ka si no gboje wenu gbon di yo mi kan ho bi o me si no plo mi to podo mede po wa kan ho bi fi ero gboje mele de sun mera ho Michel apakun me si nu plan meto eti me pondo mejiro nu gbo o ero gboje ho nu azote ka si huwa ne ka si huto mede gbon lo hwe enion do eni gboje bo dai humbo bo ka han amlo bo do kan ji ni jemenu medeji e ka ro monchuo idahun kaka bo eko ipon hotele popon gba binu penu gonu bo dahun kaka azo meja na be gbere po hoya hoyere o ebe flin we ma mi tan le bo je nu plonji no e Clarice logo e nkanu we ma home do koton e do sike do kutorun fie do apa hoyere ro ayo e ti me pondo menjire nu gbo e na dai hun ka hun dai gboje ho mi tan kaka hun eve nko lobo flin we ma le e ma so gbe mi tan mi hu soju ran hun kaka bunu gboje zan ni fifoto vino le mi na dagbe sedo do fi ton e do gboje we le hun ye pon we nu hun ye na fero do ya mi so we ma mi ton oplo nu pede o yan ji e mo mi de eni odin o mi atun do menje le gboja we nu ede mi kan hobi e do mi amono le mi so nu kumeton orun e ma tun iwezon e ti me pon do menje le nu gbo mi bi ogboja we le yo mi don jira nu pepe bono sa nu me pere de jin emi ko no blo eni onda yi o mi bi ogboja we nu o yin do nu ma son ogba to le do aso wa do video mi no idalo ye bono un sinu ye bono so ka pogo gbonu ye amo we lo ton diyan mi mo no je mi na ajo pepe bo mo kwe do kwe do ina so mi do fune diyan le e chaki kande ko e we do ina so mi nu emi sa nu sun lo po fo de jin be je mi bere mi karo nu kun do mi yo mi na so do wan ja na bo chomo ma ho na be yo mi na si ho dalo o to mi ton po no mi ton po do ma ho po do ne ko si alin chuo ma ho me devo na be de ji hon mi do po ni to le gboje we to na no bonu dagbe na si ho tin di hwenu emi de bojio edo jijawe de suti tengbe jio karo jijawe yo o ha mi ton le mewe ali mi ton le jiwe edo gbiglewe e karo mo e no ndo zo eke abi ndo moto mo na ji ali jio ne nkan na blogbon sin ko gbe nka di ali oji bonu jio wa oli do mi abi won ai mo esun ko pledo ali ji abi video ne nkan na kun keke moto chegbon ne nkan na blogbon bo ali ta ofi mana tiyan ne nkan na blogbon mana ikanji lo wa hwe ganji ajio mi kan hobio mi la ho Gilbert hoisen e o ye me no do wa yi unyon hun kun we ma isin gonu do mi kan hobi na mo jemende ro fun gbe me mi no ma en chobonu agosin hwewe podo moto alo keke po moto anapondo nuwe esi glass bale no sunsun fitro sinu kumene o ero asowa ya so gbenle ero asowa nu moto to e ganja mne o karo ganji bonu ehena hen ale ganja do jihwe nu pene ma ganja moto no didi hun apondo nile bi so pe moto mi tomia lo chobo jali lo keke no ayan mo jan le kun mo koton le chobo jali oni borin jiwo ala flin lo so sin kwegbe lo chobo je ali oji ohun ene nu ablo chogo sin kwegbe jiwe nle yo nu one bo kana pon ali na gbon de yo jiwe no mo gble flafo ene le bi apon lo chogo sin kwegbe ene jiwe nu moto ya keke we bi yo teni no eton no ve odo sin ali oji ali no didi pene so no he ali o le no he gbenda yi abonu sino politique la tombe no haji hun hwene no fene wuri mi ton na gbonfo esana yin janwa ene gudu nu che ka bri trolo ali no didi hu kan nu che oja do che wuri trolo ko do ali oje mi sin kon leje no bro baba bo eno le didi hu kan bo fene wuri mi ton mi na pon bro wuri ro hwene nu ta la me ro keke je yo ena bro tete do nu do ila moto kon do ali oji alo gasoil kon da ali oji yo eno sin keke no de blame eno le didi moto lo jihwe no bondo si de moto omno uri ali o ganjia eno si no bo no arokona me alo adan le adan fo na gbon he na gosin ali oji
ene ndi o ezombo chikwe no mi na lijo mi na ta sogben mi ton le jiwure o mi na no ta sogben no ta moto po keke ku be na mo te mo moto o keke ku se du ali yi bat no peto di onu mi mo kono ve o ezombo mi so do na kan sun keke jiwe no do anu mo ganje ahun ado na kan we sun keke ya bo mi le do bonu ji o ka do jijawe o sino no ano te ali ji bo na tun do sin so po fini ya alo hwane dio eno 06 lo fili lebo ahen keke no he na haji bo chai me abro dede ba fozon to lo chiwe no enya to sin kwegbe o awe na do yo eno na nu bo nu kun na le odo moto no le keke no le so nu kun mo kanjia o afozon to lo na so nton bo na tun do we ne no mi ali na da sawe mi na kun kanji bonu moto no ero mi mo kanji lo chiwe no ahun we ne no ena le do acheji hu gan nu chimano chijawe no ne lewe mi na no blodo chiwenu na yin gbon asedo todo mi to do chiwenu edo na no so nton tan lo chobo gosin kwegbe bo de wo yin wala da gbe de antin lo meme to vile sibunu mi jagbon sime keke no ayin bo jagbon sime o ma ko sin kan la fozon to wo alo moto no ayin o ma ko sin kan lo keke no ala fozon to wo bonu iye mi ton ene yo ya fo ye minakota lobonako je noi ho bo infongbe bo je mi sin ho me din le yo e do do tere mi e je mi ko de ne e na chen do poro po mi ton bono e so